Abusua Dan Lumba ni wachi sensem ena na ye ho sensem eno ho nsem enene ye ba betie ni acha ya adwene e wafidie we so now enra ayiyo no etimi eba so e wo Kumasi Heroes Park now wohwe videos a circulate e media no so se okọ hobia anaze wankọ hobi ena wo hu videos ahodo e media no so me bisa say one ayiye no hu ni say two Daddy Lumba omo munya akonya ekohwe body no mohwa na ye Daddy Lumba na ankasa enna eda ho anasa na ye akuaba bi ene yasene edi ato esanse ensem bebre ena ekoso o media no so now yenim se ensem no eyiyo no ebeba so nyina no ensem no ekowie mu e okotokofie eye menhia openso akache nana we de ebodin ena eka asem ensem no kopie kotokofie ema empenifo na nanom etena se keka ho nsem bebre ekowi ase ena yenya official communique se menhia atwene ho e de free ayiyo no ho hyehye bia mu enti se idi aka ni nyina no eye Abusuapanin Tupac wono ankasa nko na one na busua enkotena se na omunye ayiye no kama which means say nananom ene kotokwa ahemfie no omunni ensa wom ewo sa ayiyo no bia mu anase ayiyo no ho amane ebia mu. Now the question here is say, were you satisfied with the kind of a year Abusuapanin Tupac ye anase na wonye satisfied abusua yenko na shocking secret shocking revelations bia Same the Rasta enra on Power FM odbegu abonten no esewani esese ye kache yenko na yenkotie revelations upon revelation Same the Rasta elbeto abonten me be chema mo atia me ma bo watch too Lumba din eye Daddy Lumba no se na ye fa initials na ye friend DL eno eye 2 letters ena sisia me no kasa Lumba busua no emu ache 2 meboa ye wo the immediate family and the extended aye of a Tupac SID aye say 2 Lumba ewo enuama say 2 Lumba ewu ye no court ruling 2 enaba yes court ruling 2 na ruling no so no 2 ni bi wo first ruling no ye hu say Lumba ne yere no ye say 2 second ruling ena ye te say Lumba ye no sika da so eye 2 million 2 eni esama omo ato 2 p.m. It 2 na me mu Lumba 2 no 2 so de okọ ayu so for line Lumba 2 no 2 na offer unim ni nyina de running up man ta 2 ni ba Tupac honorable Tupac 2 I can see on now so omutu amomo live on TV also ho chira banti omum bonsan omum first camera it was true, this is no joke, live on TV offer unim say na me nye die hard fan of Lumba benne ifri ahomachi no mu a omodi Lumba body ne call Heroes Park no ebe pim se sie ya me kasa me raw I'm the legend Daddy Lumba me raw me the wadwene ko back kakra to the 60th birthday no say me be ka say Lumba brand ne kutano sa 60th birthday no o kai say me ye ho sa analysis say di omu ye no asa di omu ye yama party ama akwala bi. I said it. Lumba, I think the people around Lumba like they don't know the value of that man, no. Of the that they don't. And then me saka me say Lumba niema ko basa fi ni wo mo bepim ni nyina ye nipa ba ko pe. And amasa niema we nyina. Abusuapanin ofa hwe min kwa chire bibre min kan kwa chire bibre because
me ko akira nsem ne abubo bia so ba me de ba besi me be start free bebia eye abusuafo twan abusuafo no o se o ka se Tupac esere sika no turumomo no me nche da nyini unyini but be say on person prove MC as on person prove kire me se o ene mo mu yi video enti ba MC am I ready ye hwe yenkosie kojofusu Daddy Lumba na ne kra enwuntoro indezeze ngofo kato ye zaman chacha minimze nyame beboa na ade be no onye zaman chacha biem bebi obeso okọ no oda no obekwa kodawa ma no wato tie da twedi ampo nyankopon asepa ene adofo amaba nyina tade America no na de aka nza adofo no ommoe sanze ade ayeye ya ho odin kwa entumi yes kasemo odi ommoe ya de numbers bi atutuja so obi peso donation no ntumi ma on fam moe esanze kaniba baba na nya agro nenzo so ekoye se we ko ntina ma bebre kwa se emazo nanzo so die nyame ahyeche no wa hyeche na abasuse ntia from say the numbers bi betuja omote yanka omomoe na omutumi endoneti bibi kakra bi emoe na yenzo yentumi emfamwe yenma na nyefe sansa niama bebre o wa ye pese ye beye nanzo so bibinti excuse me biana ebia konche se adofo na ba no omo buo yi no pa na Rite Park so e pese enwumre ekoje ni no me ye won adwuma afi na me wi me sisters mpayfo ene me brothers mpayfo ne eni pa ma ene ni se ni pa ma wona on ba be sika no omo ama nti ahete ow no but it was too early for Tupac to announce this wow ofa Abusuapanin ba interview mu yen tamana be mu no so no and too early but say it's normal say adwuma ye because okoyi ho mu no ma ho coach e ba ni sa na ensese wo Abusuapanin na wo kan eye MC kura na ese but say Abusuapanin mu ka dia Abusuapanin be ka kire MC ni we ka we na so 5 million and lawyers see o ma boka 5 coach let's be fair here honestly say Abusuapanin a wo sie wo de hie ama sika wo ye interview say ye di momo number beto mu se ni sika ntum ne ye hia sika dia na nkofo esese ba na ama na say enso abode ntumi ma na mu se ni sika wo brochira se no wo ha no wa ma se ne na chere so pese wo chere se na wo ye na pesika that's the impression you are creating and you will esese wo kai so MC na eka ya nte wo no dia wo ni ho hwe na Abusuapanin wo ka we dia is very bad in said the open and all can then I say bad the open and a waka but no untimi now see Abusuapanin ntimi now so this me waye nti waye the open yan kan siso say the Abusuapanin ni pe na Abusuafo be na fa papa so no Abusuapanin I'm surprised oh no Abusuapanin de obiam bantimanti oh nkasa fa ofa amache wade na you know punchline ma yi bimra hwe Abusuapanin na ya na coach e kan sembi susi school be na mo oye dwen hwe kan good se Abusuapanin na nka odwen ehwe kan a enka okọ menhia no ya nyinsan na nanu machia me be ka kire abusuafo ne se munkoye ye na ye yensa afimu no so ye Abusuapanin a wodwene ehwe kan a ka obekọ dwato a ansa na wasie Lumba me se Abusuapanin yo bia odwia ote kokoso ne nayase wudi ni dini kokoto koka se Otumfuo nti ena wa share date said wako hunana se wono ono apene so nti wosisa kodwo e date na emfanyele yi na enye ye
Otumfuo dino. It means that no nim say a yena wo be ye no se Otumfuo nsa nimu a asante memu no enyeye. Na wo your friend say busua panyini nananom atenase nananom feku atenase yeyi nana kese baako sa onye chairman enda the new committee mo beti nano woni nana ekasa wo fon so na wa record no say ono de yeyi ni so meye chairman na nye so omra mehwe sikasem so na wo sa de akwa social media TikToker se onmo e mama nsantie na wo ye we gu nananum anim asia wo gidi se ye de ye nhira beta wo chi se ye nyia kodwofo so ayi na nye kama Abusuapanin pa onko back na wonko tie bra omukose Otumfuo 1 week no ensama Otumfuo ka fa Lumba ho se obi odadwini bia be hu se Abusuafo ye na Osei tu adwini ene ne ayifo na hemfo na hu se Abusuapanin nye obi a e wo sa santeman ta na chi enti junction ne maye no first red flag ana nse Abusuapanin hu se ye ne me ya ena se nyi se me ye no wo sa warning na ifri menhia bae no se sei pa mi busa o odihye te se chas kodwofosu eda foma yeye na yi ohimpo ben ene wa santimemu a oti edwom ewo Olumba yi ase he Abusuapanin wa gulumba num ase na osuro emfa nchewo da ohini ben na di nanim onyam ohini ben Lumba wababra legend like Lumba ewu yenya ahima eni ahemfo akese anfo manim onyam emetaye chiri na bloggers eni sebi France keke ena atu asepe koba na wani age na wo ye interviews akese Abusuapanin over now a year no many papa she ya drink yenye Lumba you yenye Lumba yi yes Lumba ba yenye na yi unuma de krontia ade Abusuapanin kan se oye ne wo faase yi da o se meye mayi opa akọ check records interview Abusuapanin wawu hwan na ewu Lumba na nipa otia se otimi ka se meye mayi Abusuapanin gira ba bi o se yese me nkoye mayi ko check ni interviews gina he obeso che se ye ni ye dia enya ye media o ka ye kanisa onya krani nipa otia so ye na yi me koye me ye me wo faase yi me ye because nipa na ewu so you have to clear it at any point in time ono de o se na yi na wo ye wa yi dia na de obenya no anyen why na ko yiska no ofa koche mun start mumu na eni bia muna mo be busua na mbe kwa yiska no and you and your people and your social media people made it look like say papa she ne brimpoma mu ye hiafo yesi omkofa 2 million ba o ma anya na wo lawyer simple can say e ka mabono the argument in court was like 5 million and a judge need about 2 million enti Abusuapanin sa canopies ne carpet da ne sa niema 2x4 stage na mabono eno ena mudi ye Lumba yi sei enwanwa na ofama membra they are in this issue offer na say I want to say nkofo say Lumba and now the man starting free Abusuapanin call UTV no Abusuapanin declare UTV say
on bie Lumba body so of ampacho a record on record so on bie so that means a adaka and any edi besi dwom nenka nipa ye dey ahwe ye wi ane atam na ye de akọ ena aka bi ba say yesi Lumba sas adaka na ye de kọ no enye Lumba body na dem ote Kanda be oh eni nam ayi no so sa no eya me social media me di be kasi asem so ena nkofo starting so mu yes speculation say Lumba kra no enye on the body ena omu de beto adaka num na bi kra suggesting say aboa o say die o na Honorable Tupac be ye interview say or the Lumba body eko na fei o the Lumba body koi ena wakọ kata nanim say nipa nkọhwe from ne nsa to ne nan ase ko first starting say mu complaining no. Now you are coming to tell us what you should have told us long time. Say Lumba say me mo bia nhwe nenim. Tofa, which one should we believe? Your authority speaking on UTV that you never open Lumba. And now say Lumba enuma sem na wo say ne wo ka kire ne no wo ka kire no enu de eni afterthoughts. Thank you. Afterthoughts. So it makes some now can say Lumba na se me nanim no yentro me metima agye de say utwa yentro Lumba nka obabi ase nkata nanim no no kroko hun o hia Lumba we o say will why ye ne ma ekra confirm say ne papa say me mbiom nanim ma obi ahwe so mo ofei then enkofo ma didi bempomatem no omondwiri mienu say onu a na otoniema bre odobroni ma onu a Lumba ato no badini mienu omumu wan na wabusua ni mu a omu betimi akasa na oben kodofo su chen ono se sebisabio se team legal wives no ka say Lumba chiti anase okofa mpana eya enka ye boss bo na kesi e bob bempoma bi because one na show mu tetwo o se de ni nua be ya na ni beje no obeye sani pa ya no onfo odobo ni eni agro no sani pa na onfa ni nua be ma ni agro no se enne ontiasie de kum ni nua enti opeso hwehwe mu a Ghana force abodam Ghana force ope trouble or your trouble maker on peace or no say ni nua nachi or no ye say hey Ghana for eti ya ma brempoma anhwe ne kunu nua na yasie no baby wow ena ma ni onu speculation ni nyama watetinti a opese oye ni nua na otosi no Abusuapanin kata Lumba enim no ame emu biaje di se bibi koso ame emu biaje di se bibi koso a omo preventing the ordinary citizens a ombekwa kwhwe adofo ombekwa so omo be Lumba body na omo hu bibi wo ho dobi na animu de na wonim se ne cover anim so mo se ye net as a veil bikeke veil omom kwhwe no sa no moka yesi wan hu nanim yesi ya kata no on se egu veil wan debiti you see the shadow by problem you hu nanim ya kata ni penanim wo say veil whatever it is ya kata nanim hu nanim ti yesi ye de Daddy Lumba a legend King Charles of UK Daddy Lumba enyom done playlist so over and kebeya o producers no kope Michael Jackson owu ye no bibi kakra bi kwan a omufa so a no abrofo ne ma different no wo de tie ma me ka se me de ya foto bi nkasa abrofo ne ma na abrofo ne ma nya abrofo na eye microphone mu di radio ba na wo ye bi no ye de ma nyewu ye de nye abroni nye de yo mo ye say Lumba onye ordinary
person that should be buried like a TikToker, a popular social media influencer. Our film. Lumba deserve Jomayama Lumba no legacy no as I didn't know my year no some friend again. Like a 5%. 5 me rate 5% of a dear is so year. Oman coin rule 15 po, 13 po, 20 po. Lumba. And I just say ye na say. Offer Lumba ye Lumba ye wo asantimem. Keteni intumpaini sani mana culture display. This is one of the funeral tourism. Lumba. Hey, offer Lumba new. Wu ko do fosu. Ena enko for eye ni say yo. Na ni nyina no, e de no mu paaje. E de. Why yes, why wi? Why you? But dear ya pa untimi emphasica and no na could you king cancer. There are certain things you can easily go back and correct it. A bini say senka judge no emma kwan say injunction in wo ho no ma sasika no eye den ya yebetimetua. Oh, anka ayo nke be fekeke. Offer to eye den ya yebetimetua sasika no. Basa opportunity bempoma Lumba nana ni wofa akosia se wa mu benya ni Lumba din kra no ahwere Umunya biem. Unya bio Ahwere. Unya bio is intimi mabio. And that is very bad. Very, very bad. Sabio oba ye worry no a wo shebe man car. Antimi ehuni kunu nanim because of Manson. Yeah. It's sad. It's sad. Bem oba wo turn TV. Edi so sika so din nua kwa buchiri. Antimi anhwe ni nua nanim fitida owu ye oba free Germany bae e le de ni nua na kwhye form. Yes. And people think it's normal. But you should be careful. Offer he. Now money no one offer. Okay nua na anu osi ye. Owura bi ni efen aba ne ba ede Barabas. Barabas na Ghana fo nyina enim so we notorious person. Ghana fo nyina enim omunim say akwa we say oye rebellion de mra ese no wonye sa akwa no ena Mahama busa say ono minja ni mamu ana say akoso abempoma ena min crucify no omusie akosia team side check ni ayi for crucify her ebiasida enti emani nyo won se ne enkofo titi omufia ade aye didi wo mo anyo omute no because of Lumba who don't any power omupe Lumba nyum nti se omusi ni nua ba no sebi wabodam na munim emotional torture I will go through. Yeah. Munim ena mutifie. Yeah. Munim dia akosua se wa Germany ho no ma obeko social media. Na akwa bia ye ba ke jase o se dia say koliko gina ni kuma yase. Woni panen nkofo do you know what this woman will go through? Enya wuntia. Montana ho na mo ka de mo pe. Se mo se de mo pe ni. Munya enya adwo ninyina but you see Sammy watching sensam no I'm surprised at Abusuapanin watching any matimisi o it is yeah careful man example okay resurrection power of course only the SCC yes Abusuapanin no owai yo and then ye pass of Mammy Ache. Yes, you would hear no. So, my missus, no. Yo. Now, I don't know the kind of
I think say probably one way Miyama may say. Ebia na Abusuapanin nkohwe se Lumba be man no saa hype na o de man of fire poku no anye bia man da. So he actually want to take this opportunity. Do you know say ebra efunu no wo Kumase no. Omoduru Kumase no. This man was making video hyping the blogger. Ah yeah, I say leave it 360. Thank big shout outs to you and your yellow juma. Hey, yeah, me who be that? Yeah. This man, I don't know if it's popularity in the Niaji war or what, or into a better way achievement. What he or no Tiwanuma, oh, the for 1 week impo the posture of the 1 week celebration and to talk a final funeral right offer. Can you compare the two? Did you see Nanado Dankwa Kufa today? Ebia nsu ato ebia no assign there, but what about Dr. Bawumia? Me hu bia me hu what about Nabi? What about Napo? Me hu Nabi because omo ba one Nabi na me hu chairman untimi tenso mu ko represent omo Samson regional minister begire mama president you resi do the offer on the one chakra no so fa honum no koi wow emprehu a Ghana for musimunya na de yeme ayi ni say Abusuapanin say Lumba bre or bre we hin oso wa chef fridge mu abre wa bre Lumba bre nti opeso okoda se ni nya justice ma no ene me ma Abusuapanin at say code ni ma na Lumba hye no na ma chekere no afa no masane no afa na kodwo ebe ye adwuma enti samai twetwen no na mo de na hye code se kodwo wade wo ho be ye adwuma na pe justice ma onu aba na o ma chichi onu aba na chi ensa gu na chi eni ahwa ne ma ana ya woro ne kawa afa le na beti because otimi voting wa sa se itimi ma 1 hour se hwehwe 2 million Ghana cedis brad ya ni e woro kawa e de afa wa beti ya woro na nya hwe se nyame adom ye nkwan e da so ti ase die kochi na kon ye adua hwe abusua enti that Lumba ebisa na yi a etimi eto dwa no on a scale of 1 to 10 you can say rate ya ube rate ni say 1 2 kopem 10 rate no emame bidin e Kobe and obet my friend Kobe finest GH Report TV ezabishia